Bradley Cooper je neprepoznatljiv. Možda ste vidjeli snimke njegove na nekoj premijeri nedavno gdje je očito imao jako puno kirurških zahvata i meni se uopće ne sviđa. Jednostavno nema smisla kad neko promijeni svoj izgled tako jako kao što je Lindsay Lohan nedavno, nema onda smisla. Nema smisla da je te zahvat ako više nisi ta osoba. Mislim, Lindsay Lohan, na primjer, izgleda jako lijepo i kod žene to može proći. Kod muškarca, kad mu oduzmete onu neku muškost, i ako pogledamo u filmu A Star is Born, on je izgledao muški, on je izgledao dobro. On sada izgleda prezategnuto, lice prezategnuto, kapci su prepodignuti i tu je, mislim, najveći problem da je imao presveobuhvatnu blefaroplastiku, jer se ta koža oko očiju njemu pomakla i njemu je to promijenilo njegov izgled kompletno. Kao da je druga osoba. Sada često propagiram nekirurške zahvate oko očiju kao plazmaž za topljenje kapka ili dodavanje pilera oko kapaka, jer to ne mijenja previše osobu. Ova kirurgija je njega promijenila previše. Cijelo lice je prezategnuto prema gore i samo je primjer da kirurški lifting je nešto što je jedan drastični zahvat i ako se odlučimo na njega ne možemo nazad, a možemo se kompletno promijeniti. Zato ja bih uvijek propagirao, pogotovo kod muškaraca i muškaraca u Hollywoodu, da dođu rađe neki resurfacing laser, neki biostimulator, neke lakše zahvate, da ostavimo svoju osobnost i dalje izgledamo kao što smo uvijek izgledali.